umfana lapha ubesithi ubonisiwe emagcekeni la, and mina by looking around angazi. Hayi malume ungatsho njalo. No, I'm just saying. So besithi sizo extender ubudlelwane and stuff. Manje wayebethula nxa ngikhuluma lapha. Bafuna isivula mlomo malume. Oh, lifuna isivula mlomo. Liyatsho phela mina ngithi maybe lishawe try mouth. Ngezelela malume. Hayi, Tafarani kukuziwayo. Sama ngikhiphe 200. Hayi, mtara. Dala ngeke sikhiphe 300 uthi ukhuluma isoni. Itari mozo. Hayi kamtara kanotherera ka. Yo. Matara. Dodai ukuthi let's get straight to the point. Muri kuda mari. Alright, uyu mwana wedu alimozo watakana saka trukuda mombe 8 nen 10,000 dollars. Iwe. We unopenga Mtara ndiana unopenga. Iwe mtara. 10,000 yani. Malume relax malume enze njani. Yani 10,000. Ayo. Amozo wathi tisteka mdzidzisa mwana we. Umthetho ungena ngapi waye sitshela hayi malume udzidza kusho ukuthi ukufunda ngokabani umntwana ongathitha umuntu lo ngani indoda mani ilemshuye reyo ndikuzwa lemshuye bari kubika konzeni bari kubraya nyama shizo mani ngishishile mtara you are starting to grow in me yazi nani abantu laba ngabantu abashapu la. Let me tell you something. On those cows, let's make them 9 cows. Nzafaka wane yami. And then just wedzera makulayo mtara wedzera. We started off on the wrong foot.